Bridgewater Triangle ina a huam chin zawzong chu square mile zani velania hemun hi southeastern Massachusetts United States omani paranormal phenomena nam thila na sa thin hleni in hriat hlo takane paranormal mai penama UFO le poltergeist le orbs balls of fire le spectral phenomena te Bigfoot sighting te giant snake le thunderbirds te mutilation of cattle te mu ani thin bokani Bridgewater Triangle ina a huam chin nia shilfiana masaber chu paranormal researcher pakhat Lauren Coleman an ale khabu Mysterious America tia asoilanga chunga ta chuan Abington town te Rehoboth, Freetown, Brockton, Whitman, West Bridgewater, East Bridgewater, Bridgewater, Middleborough, Dighton, Berkeley, Raynham, Norton, Easton, Lakeville, Seanock le Taunton tenia Bridgewater Triangle bulloka po hian Vermont oma chu Bennington Triangle tini remchanga Bennington Triangle chungchang hi ti chhuak kan tum le don nia Bridgewater Triangle area laili taka chuan hokomak suama oma chumi omzia chu thlarau te chena hmun tina nia tun ma in tlerol havin solai huna blueberry so an lawa kal hatial tiala an tram tol zel boxia atopa hriat ngai lo kong zo in suama an pilbo ta thina ni Red Indian ho chun in suam chu an za hlea magical place nin an ngai tlat bokani makve tak chu satanic cults te vodo puithiam le witchcraft lam thiam hawin suam so thilhan le in thoina tan le worship lam hun poimo an man thina nia a chevela cheng ta point mishing tele out home suama tang lo chuak an thina an chen na mun thlengin rawin atlo thin ni in an report hlom bokani songlai bor vela son eng maktak thingkung kar thlok kwal zoin muthina chu eng te po chu suama tang lo chuak vek chuni in an ngai ni ram hoi lo wat ri hum ten thina mishing lian na tuk niom tak ke niak te mu ani fo thin bokani helai mun triangle chunga hokomok suam bula hian Bigfoot an muthina Joseph DeAndre point kumsang khaza kole somsari le pariat khan achan ve mushing achan vedang zong ang tak a mu thu a report to a local resident pakhat John Barker point kenu longa ain Caroline ram sadang lam le shol tak multhop mai a mu thu alo report ve to nge ni John Barker point zan khachu som lam panin aram chuaka silai po akinga chutia akal vel lai chuan eng thil mo hian in a zuita a thim ema wangin a mu chiang thai big silawa ma selian takani ti ro chu a hre thai thungani a hlodo wangin mun ro lampanin atlan thuaya a han ngai thlale wangwang china kha thil Bigfoot ni om tak kal ribuan bon chu a hreta eng thil po chu ni se atelo hleti a hriat thei ta ni aron phei zela a han mu chu le ramsa ni si mishing pian sia ni box si mul thur mai hi lo nia kharam sa kha rim chetak le rim na em ni in bekaran a report al sona soi nge ni Bigfoot baga thunderbird an ti mai thin chu mu ani fo thina atla sei zong chu fit ria ta tanga fit som pani vel ni nan ngaya chu wangin thilmak pui le rapum tak khom na mun tin hokomok suam hi kan soi thai hial ome Norton Police Sergeant Thomas Dongni point thunderbird chu alo mu ve to ni thunderbird chu thontuaram sabakhat Native American thontua lar takania thunderbird ti chan chu athaza bri chu khopui ri angin ari hum thina chuba ka khopui ri a kau chuak thaini nge turani mita mutu ten Bridgewater Triangle thunderbird an thil fialan chu amul chu atum veka atha sei zong po fit som pani velania then khat soi wordeu ho chon in fit som ni le panga vel ni in an soi thungani Police Sergeant Thomas Donia phei chon in ahmu dana soya chon thunderbird chu asang leya fit rukvela sangani ati hialani Boston Magazine article kumsang khaza kole somriat khan a report tarlan ani nge ni thunderbird hi mishang shangin an lo mutoa Where New England ti le khabua thunderbirds no pamu thu Joseph Citrole Jeff Bellengerten ano ziak to bokani kumsang khaza kole somriat le pariat khan munia mi panau pang pani point an lo mu ve to bokani kumsa kha zakole somko pathum khan nu pakhat le afanuin anin nung lama an huana sawadum lian lutuk thi an va muto boka ina an hnuk hoa an tuam trafika
na thokin an chuak le a ina an hole nu chuan Thunderbird ruang chu alo bo le dai loi si ani fin fiana an nei thuan soi ro mu thei ani talo ni Bridgewater Triangle so a huai sar maya ram satak sa le ruang so samna animal mutilation po atleng na sa le a Freetown le Fall River vela phei chuan ram sa so sam ruang an mungun le thin ani kumsa ka za kule som kule pariat khan ram sa so sam ruang mu thu report hi voi ni awmani alien semo setani semo ta chu atituwa ngai ani deu gara ram sa so sam ruang ba ga hian Indian cars Red Indian ho an sia chu Bridgewater Triangle a khuan om tlatin an ngaya Red Indian ho in Bridgewater Triangle leilia suam so kumsatel liam ta khan an chi an lo ni in soi thina ni a an chia an lo chan chu an mani op thin tu tena an ti du da thin em wanga an thin rem chuan in an chia an chak chuak ta ni in an soi ni tun ma in hokoma region a son rule makmu ani bok thina alien hle bokani kumsang khasakole somthum le pakwa khan Roosevelt era Triple C workers stand suam bunloka King Philip Street a an project an thoga chuti la chun rule yen lutuk dumple rule mai an mu thuan report ani ain kwal ru maya reilote alu asan ura suama alu le ta ni nan soya khomi puita soina na chuan alan dana chuan kumsari dana zel kha rule kha ain lar thin ni in an soi bokani Bridgewater Triangle hian thil mak chi sang atam kan ti to kha Freetown Forest atak phaisa chuan kumsang ka zakole somli le patni khan wansang lamatanga UFO ron thlok thla an muto nge ya ani na taka chuan aron tla ni in an soi ber sok mane report pali don ani nuin police laminan ngai ven ve to hle a mase in do pui patni na hun la ya ni wangin then kha chuan ramdang ta thil ti ni in an ngai ve mai boka soineu ne watam wang le report ani ta ka chuan thunai tu lamin thei top chuin an wasong takna a thil ke thempo mule charan nei ho silawani thil makve tak chini in alangani Bridgewater Triangular red-headed hitchhiker an mu thu po hian soi a hlo thun lea kongmel somthum pariat laya in pharthui rutsomli le paliso alua songlaya son a rang thin hlani nan soya red-headed hitchhiker an ti chu porpheng phunga in thuam korphir sen ha khabemul nok tak le samthur tak nin an soi bokani Bridgewater Triangle dil maktak pakhat soi hlo chu lek ni peniket sonia mitam zok zon in trouble waters tin an soi mai thina ni lek ni peniket zawjang chu ekar zathum somma le pali laya ni a lek ni peniket a chuan thil siam maktak mai muithla Native American tharau UFO le thil pangai lo tak tak an hujing thin le so dil son huai nei ni te in an soi thin bokani a chan chu chesu le tuya tlalum an lo tam to em wangani mag mai chu dil chu upon loi si so ni a fit thum le ka thuk le a thuk lai ber po fit ruk chawani a ma se mi an tlalum fo thei tlat chu amak na le ji bai om na ani chu ba ka dil zona son utok asur fo thin maya solai kher son engtia utok sur siang nge mo ni chule chu mai pialama chuan lek ni peniket omna thler kara chuan black magic alar hlea Indian hope page chuan in song live so thlan mola an lo mang photo thin bokani engponi se Bridgewater Triangle hi mun na mai lawani a mun ral ti tak le thil fello mak tak tak thlen thin na chu ani chiang maya engwange ni ta angtia achana han su chu theila ani der silawa achana chu khurai kan la phale phut angai don ani mele